Hola Danko bafethu, namhlanje nginibulisa ngomoya kaNkulunkulu. Ngithi sanibonani kuzo zonke iy'ndawo la nikhona. Ngithi namhlanje-ke sixoxe nje ngendaba ye-Kaizer Chiefs guys. Kuyinjabulo kakhulu, kuyintokozo guys ukubona i-Kaizer Chiefs iwa-collecta lama-3 points and the next game ilana bafethu e-FNB Stadium. Namhlanje nginishaya ngesintu bafethu, nginishaya ngesintu. Abaleke esilungwini, isilungu siyinkinga. Yabona bafethu, le game izobe imnandi kakhulu ngoba kuse-home ground ye-Kaizer Chiefs and siqeda ukuwina kahle hle. Ithi ngingathi baqeda ngoba nami ngiyikhosi for life. Siqeda ukuwina guys, so I think lento lena isinikeza i-advantage yokuthi sikhone uba ne-confidence man. I-confidence iyadingeka, umdlandla ukuthi sikhone ukufeyisa noma yiphi i-team, sikhona ukubhekana nayo bafethu, ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi uma uya empini bafethu uwine, uwazi ukuthi noma sewuya kwenye impi une-plan elisha lokuthi ngiyolwa kanjani. Kodwa uma uke waluza awubi ne-plan bafethu ukuthi uyolwa kanjani, uba nalento yokuthi eish ngiluzile lapha, so manje kusho ukuthi i-plan lami alisebenzi kahle, awuthi niqalele phansi. So akufuneki ukuthi soqalela phansi, kumele siyoqhubekisa bafethu because siwubonile umdlalo ushintshile uma kungena uSirino, uDa Silva and then noMonyane bafethu. uMonyane bafethu uyidlalile i-role yakhe lapha, masingamcekeli phansi bafethu. And then bese kube uSibongiseni Mthethwa, man of the match guys, ayamnikeza i-confidence nayo ukuthi azizwe indoda egrawundini and uzoqhubeka ayenze more. And lento yiyo ezosilidela ekukhanyeni bafethu. Kodwa mina lento eyenzekayo lapha ku-Kaizer Chiefs bafethu ngiyayibona, iyacaca bafethu, noma ngabe kuthiwa kukhona amanye ama-player esingakawabone edlala, kodwa ama-coaches I think mhlambe nakho basabheka nakho ukuthi mhlambe bengayimisa kanjani because kubalulekile bafethu ukuthi mawufaka i-player egrawundini bafethu ube uwazi ukuthi i-player enizwana kahle, liyawamamela ama-instructions because we can blame ama-coaches ukuthi abamfaki ubani. Uthola ukuthi akaka-adjust-e ekumameleni ama-instructions bafethu because at the end of the day i-coach yiyo ethi makudliwe i-team ibhlenywe. So ingakho kubalulekile bafethu ukuthi i-make sure ukuthi i-player elifaka egrawundini iyalithemba and nakhona futhi bengayenzi ngama-favours, mabayenze nje ngokuhlakanipha, benze nje as i-team ukwenzela ukuthi banga-frustrate ama-player because uma bewakwatisa ama-player angeke asadlala into e-right bafethu. Ingakho ubona nasemsebenzini umuntu uma bemkwatisile akasasebenzi zona. Danko bafethu.